Dramani Mahama prove am ma unu say NPP fo nim kwan ya fa so adi tumi na yesi wiase no de odi akire bi asua de odi kan nante the way you John Dramani Mahama a BMPP fo adwene ma kire mu say munim kwan ya free ya di tumi me tena mo ba say na mundi mamamuo amenwu sampa. Alright, I was your friend, Michelle Bibi. I'm the local artist. Aha, here Ghana Sim TV. Message say, over subscribe to the channel and never watch your brown comment section. Michelle Bibi, share and like it. I was here for yes, MPP for almost name the why yes so power. MPP fail to hold power. When you hold power, when you people touch power, you test power. But man to me and so ni muye. Man to me and so power muye and this for remo the why yes so power. Until next time, some to me that sad to me now, but who the one be handling some power. I was here for dear incept a dinner air cost for Ghana, Sisia, and this for Eddie a bronya fason, a moon. I don't know Ghana for be so a casa found. I was here for my uncle, then got in the Omukai, then got the like many Ghanaians are talking about His Excellency John Dramani Mahama. Amemu a ubu o Ghana ha say ebi museman ne baaye no onye hwe ei John Dramani Mahama ba mu onye hwe oba mamu mu pasa mo chese Mahama nya hwe ei mu ye boni aye papa de wi aye wura John Dramani Mahama approve ma ye hunu sese na do ne MPP aban no omunim kwan ya fa so edi tumi no moto say John Dramani Mahama nya hwe me ba sa kwa na se manu no kura mama me se me kasa kura na se mandi do kura ama o man Ghana the kind of impuntunjuma papa na ye cheso onyanya wan ya mponu impuntunjuma papa na ye no masa Messi afe no mama ti ase se na do ni MPP aban no minim kwan ya fa so edi tumi yewura John Dramani Mahama betina so ni mpuntuduma wa ye bi na me bebo so ni se wonimu a tawa so na tie me ni mpuntuduma bia wa ye na me bebo so no papa ni ntimi nya hwekura no watimi achi chama wuntumi mpuntuduma number 1 papa nantimi anya hwekura no wo beti agenkwana na aya chama wuntumi presenter ne radio yiwaka ba ko ote no John Dramani Mahama enya hwe na mamu adi mu pama za papa no aye mpuntuduma oche shatawale SM for life oche no ena John Dramani Mahama entimi anya hwekura no agrada or the prison umpewe na pekaya motuom na de amma papa ne mahu so betimi abu o man Ghana na wa kire yen sampa oba se oba e resetting ene abronye ya che no so adwuma papa ne ye John Dramani Mahama prove am mahunu say NPP fo nim kwan ya fa so adi tumi na yesi wiase no de odi akire bi asua de odi kan nante the way you John Dramani Mahama a BMPP fo adwene ma kire mu say munim kwan ya free ya di tumi me tena mo ba say na mundi mamamuo amenwu sampa mu di tumi Munya hunu hwanche mu ye ogusu betem wo de amese wo ye be ma bonwe betena social media so na kanwe obechi abronya gisi kasa ye se no nim se no ka do Mahama we impuntualist ho ene ka ye di ni tum se Black Maria o se hwan minim se sa abronya ni ewudini minim se sa abronya akunipa insult keke ka ye di na tum aso akoton koke ni ache no fanti comedy dia kura de menka normal ene wo ye TikTok wo ye blogger na wan kasa ye
Yado bese John Dramani Mahama list so development list. Na ya yo ho adwuma. Eki papa ne de. Mo bi nyina ba bi nyi papa ne boni aye. Papa no amamwo na no die no. Wa BMPP fo ani. Se na ba yo mo nso mo nyame ya adom. Na so mutimi ba ba mu bie mu a omu behunu kwan a omu befa so mu bebu man no omu nya gentility ne pen sam no ye ndisi fo ye mfa pen ne gentility ne bu man ye de ani eden wo ya rough na kasa ne ebonyo so a na national security fo chesiu Moses Sabo ye ninja style rombo style ye de be wura wo fie tiewra John Dramani Mahama nyankwada diwa mamuo menti obia nia ya papa Daddy Lumba, may he so rest in peace. Oh boy, menti obia diwa mamuo o menti obia nde ya wonyo dada what as odwan funu so sikan o meya wurofo a chiwomo ye mpanimfo no chichichiwomo sane be ya next time so mu ba ba mu a o mo say ye mfa pen ene gentility enebu man. Alright, Abusia, this is the time MPP or some internal politics to baby. This is the time I was some united as a party. I'm bet to me because one enemy no and yamu mukron for no and young Dr. Mahmoud Bawumia and I said Kennedy Japan and I said Brian. This NDC for the enemy. So this is the time I'm the wa this is the time I was saying move fast internal politics to baby and fighting so that you come back to power. So the bear power no more power no we are. You can also treat them the same way almost some treat them. Abusafo mama ye hwesubu o man no why hwesubu o man ne gya chichire na ma chiriwe na we na wo de anya eden nya de hia ni kotue adwumayefo ka teachers ne nurse wo musu bosome nwotwe nkunu ne yentu omka kokotue omka ne gya chichire na wo chichire nkrofo no eno ya mamu obi kasa na akwachire no tiktokers ye ne ehunu amane sese eya mamu Jade wo ya na koko ye bu man no said they share about 24-hour economy ngoko nketenkete ngoko buo no and discotheques no fa bra ne ja chichire no na no hu ya wow onkrofo di dimpenifo atemotumfo mo hihye nkrofo achi mo mu di o ma tem Ghana ha hwane kochiri obi ene de obi kasa na ache no obi kasa na ache no unya ne o ye no na fa mu man no promising for students ice cream no fuck mom the jade wo ye na mmoa Ghana no nyese na ye tete no ye democracy jama democracy nya adwuma na rodents mpo a o kan se Ghana kita ne se kosua no enne rodents no owen wo ja Ghana ho tise mo se mo de mo ba chichire yen de a ene mo miem na mo chichire yen nyina ya bremo Ghana ho beka ya no atum Rollins time kure nipa kasa why Rollins time wanu krompo o ma nipa da no nsia sori no nsia krompo nipa kasa aden obia kana no atum penifo ni nyina obia so onkasa asofo atrofo adifo akokonsafo atrofo asofo no omgu o man obia so onkasa yankopon hunu mo nyame betwia mu nyina mo